bạn này chỉ video này nòng pi đặc biệt tầm láng nâng chụp camera wifi nè bà chỉ đồng muốn ở bóng ôn xong chụp nè từ lời thì tăng ở hai các bán đại bóng ôn trong cầm nát bà hay chụp lớn bà register hai nè đại camera ní đầm nai ca đòi chụp cháy hay lưu sầm lên bự bạch ní nè lưu sầm lên bự bạch ní bóng ôn down chụp app ní nè bà đại miền một tháng gì lọt ní nè bàนี่แต่ซาทางยมมาดอนมันฉุกใจทำไมอะขมายจุดไหนไปวิลยุจังบางคนนไปได้บางคนตีนุ้ยบางคนจุดบางมานะมาดอนจุดไหนนี่บาสันเชียในเลยนี่นะบาในเลยโลเคชั่นนี้มีชั่วโมงกับเทปเซนบางคนสมสัญลักษณ์บาจะได้ยกประเทศกัมพูชีนะบาสันเชียมีสับแบบนี้คือบางคนคอนเนคชั่นแต่มาดองบางคนจุดคอนเนคชั่นนี้การคอนเนคchỉ môi nâng app cứ miền pi chấm đó thì mỗi bóng ôn ai cho chỉ lệ là email mà bóng ôn cho tầm cả email nè sign up này nè và sẽ bóng ôn trong shop chỉ môi email bóng ôn cho sign up này nè thưa bạn này cứ miền phía shop smart mình tích tại ở nhôm sông này nó bóng ôn ai shop nè và shop app tam thời gian Facebook mình nè làm bây giờ nghe sửa chẳng nhôm sông ở radio thì shop chỉ môi nâng Facebook mình nè chẳng bóng ôn cho nhà Facebook này mà dùng bị ở cái và cái này mà bàต่อมาที่บางคนเจอFacebook มวยนะในบางคนจังแอดมวยนะbàจังยิงโย Facebook มวยนะcác bạn bà นี่คือแอดโชว์ให้bàคือเธอแบบนี้งี้สวยจังบางคนจับดำออกนะbàมาดอลแตงนี้บางคนจับดำออกbàโอ้ไอพอดมาbàต่อมาที่หนึ่งโหลดแบบนี้นะจังบางคนโยกปีอนุญาตbàต่อมาที่บางคนโยlàไรหนาวbà thìต่อมาที่บางคนโยกสัญญาโบกนี่นะบ่าทำไมแอดในการรักษาผิดโจ้บ่าถอยตามการนายหนอม้าบ่าต่อมาที่บางคนโยกอนุญาตนะบ่านี่แอปคือบ้านเหมือนการจุกใจหายยักบางคนแอดนะบ่าแอดการรักษาผิดบางอย่างนี้โจจุ่มมุ้ยตัวสับนะบ่าจังวิธีตีมุ้ยบางคนจะสัญญาโบกนี่นะบ่าต่อมาที่บางคนโยกคอนเนคชั่นบ่าบางคนโยกเปียอนุญาตนี้นะข้างเลยเกบ่าtổng tiết vô ăn nhà tiết bà ăn nhà tiết bà mà đo chuyện này bóc on vô scan á bà là mày scan này ông bà bây giờ cho mà can ép ná bà scan ní bà cho ăn nhà tiết bà phải tổng tiết bóc on giờ scan á scan lợi ông bà bây giờ ní bà ní ná bà nếuอุปกรณ์แบบนี้bà miền QR code บางคนอยู่แต่สแกนจำ QR code นั่งนะbà QR code มีในเรื่องอุปกรณ์นี้bàในเป็นแต่สแกนทุกคือโหลดตรงแบบนี้มานะจะบางคนยกเปียนี่นะbàนี่bàนี่คือแอปแบบนี้กับพงใต้สแกนยก Wi-Fi vậy bà chẳngบางคนเมื่อทา Wi-Fi นี่คือตามใจเดี๋ยวนี้นะbàสัญญาตามใจให้บางคนไปแต่ password โจมมาbà nhungส่งตะเละทุกสัมติbà chẳng bóng ôn vay password wifi để bóng ôn được cả hàng đượcตีtăng bóng ôn được đó bóng ôn sẽ kêu mà bàต่อมาที่บองôn vô nịchนะbà mà đo chuyện này bà đo chuyện này bóng ôn vô QR code ní đại trongอุปกรณ์ở trườngนะbà bóng ôn đãแบบนี้bà tiền bà lời càoแบบนี้mà bà ở trongนะbàนี่นะ Connecting to Wi-Fi นี่กันอะไรbàจับดามต่อติดbà Wi-Fi is connected bàนี่ Wi-Fi ขนาดใหญ่นะbàจังต่อปีลือเปียท่า Wi-Fi ขนาดใหญ่บางคนจุดกรีจุดกรีอะไรนี่นะจุดกรีให้บางคนจุดท่าหนักนะPairing is successful. You can start using your camera now. Pairing is successful. บางคนรู้จำมันติดสันbạn chẳng mà đo chuyện này cứ bạn đi tha supportให้bà camera support ជាមួយនឹង app โทรศัพท์របស់យើងហើយអញ្ចឹងចំណុចនេះបើទាមបងប្អូនបំពេញឈ្មោះណាឧទាហរណ៍ថាកាមេរ៉ានេះទី1ទី2ទី3អញ្ចឹងបងប្អូនចំណាំវាណាថាវាជាកាមេរ៉ាទីម៉ានហើយនៅត្រង់កន្លែងណាមុខផ្ទះក្នុងផ្ទះឬក៏ចំហៀងផ្ទះអីចឹងណាបាទអានេះខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ថាបាទក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងណាបាទក្នុងផ្ទះបាទខ្ញុំដាក់ក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងមកបាទ
bà nên dùng một tia ho thế đã không té bà tọt mà tiết bà tầm tiếp bọc ôn lục cho nhà kỹ này nè lục cháu bà đọ tránh bà pro này chỉ cả bằng này sẽ bà cam trắng bọc ôn miền tây bằng sẽ bà cam ấy tiết tế pro giờ map shop cho mùi đồng wifi ấy bà đọ tránh bọc ôn này kịp áp này nè bà tọt mà tiết bọc ôn vô pia vô pay start này nè bà cho máu bà ní rủi ro nè bà chẳng nó pe đại chốt chơi rủi ro cứ camera cứ bằng hai nơi tì nè bà chẳng ở con chán hay nhung xong clay tại bên đấy là mày cũng ai này thì đào vén và bà upload nè bà ở con chán đấy kia chia được biếp nè bà chia được biếp đầm láng rồi chụp chụp camera wifi mà can app tụi sẵn nè bà ở con